Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Sahabat Menanang. Mau berkunjung di Punden Ngelawak. Videonya bernama Mbah Sabar Iman. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wahadil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wahadil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wahadil amin. Jadi beliaunya itu pasukannya Pangeran Diponegoro. Beliau wafat tahun 1848. Sudah merdeka, beliaunya meninggal. Jadi pasukannya Pangeran Diponegoro. Makanya Pangeran Diponegoro 1825. Sekarang beliaunya meninggal 1848, Mbah Sabar Iman. Ya, beliaunya pasukannya inti Pangeran Diponegoro. Orang dari Mataram. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wahdil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wahdil amin. Sekian kunjungan Sahabat Menanang di Mbah Sabar Iman, Mbah Kiai Sabar Iman. Sekian, jangan sampai lupa subscribe-nya, biar yang bersubscribe dapat ridho dari Gusti Allah Ta'ala. Kedua, dapat keselamatan, keberhasilan, lan selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.